Agdalos kayo dito'y balay, Lorna. Garda, tasumangpeteng ti kapsat yu manipod abroad. Ha? Kaano nanang? Flight na ninton bigat. Anyat pagkwartuan na nga Ijay tangan Baka mo kayo, basta dalusan nyo ana imbag, tapno awan may bagbagan na. Nanang. Kadwa na nga tati asawa na. Jak mo, di na matimbag Jak mo't nadamagan nga agpaiso. Agsimpa kayo dito'y balay, tanay. Ambo yung matan ti istalgi kapsatyo. Kagura na tinarugit a balay. Oh, adakon. Si Mang Putakon. Kumusta kayo dito balay? Garda, Lorna. Mayat matlat na manong milyo. Mayat manong, naimbag man ta nagbakasyon ka manong. Sa anak lang ako mayag bakasyon. Agtalinaid ako dito Pilipinas. Kat ni ipagsulingay, saan mo mat akadwa manong? Awan kami. Nagsina kami. Ha? Manan? Nakamanukan nga asawa manong. Nga maawan mo nagbayagkan ka. Apay ngay? Awan bibiyang yun anya ti kayat kong aramidan iti biyag ko. Nadadyak kurso na nga ugali da. Sinaak. Kasta lang da ita. Isa si Lorna. Di nakman question na rin no apay nga awan agpaot nga asawa kanyak. Tawan pakibiyangam dita. Ay, sorry manong. Saan ka mo ta quiz-questionaran? Nagdamagak laeng mo't manong. Ninanangay, kumusta mo tayo? Kasjay pasaray ag sakit no kwa. Adon kirikrik naan na itibagi na. Tilan samot ngamin ipakpakan nyo. Iso akanayon nga agsakit. Ado ti maiparit kan kwa na amakan. Iso aban bantayan mi manong. Pakpakanan yung samot ngamin iti may parit. Saan mo't amanong? Ayan ti agbalin na silid ko rito. Ijay nga manong. Ay, manjak iti tenga. Ijay igid ti kayat ko. Jay dakkel ti tawa na. Kentay nalawa a silid. Isagana iti silid ko, taagin ang nakpay man. Nabanugak iti biyahe. Ala, agawaan nyo ti agtalos. Taamangan numatektekan jay kapsat yung aguray. Kat agungot tumanen. Nakadalos kami nanang. Basit laawalisan taramidan mi. Pasensyaan yun jay kapsat yo. Taam mo yumot nga iso ti akin gastos iti pan nakatarimaan to'y balay. Wananang, amumi day na. Maala, inkaayabanan Lorna. Taumayan dito'y silad na. Manang. Apay, ayan tayo remote ti TV, Lorna. Ay, adda dito sirok ti lamiseta manong. Adtoy. Apay ngamin aya, at ila pangikikan nyo iti remote. Ti remote ti TV, dito iti pangikan. Tapno sana mabirbirok no agbuyad da tao. Ay, manong. Kan sukatan nyo man nagita kurtina ti tawa. Sana may bagay ti kolor na di ti unag. Sumipngot di ti unag no kakasta a kolor ti kurtina yo. Ayan nagita impaw-paw it ko a kurtina ya. Aday ja parador manong. Inkamangalay ti puraw, ta sukatam iti puraw na kita. Manong. Alam manang, di mo usaran da kita hanger. Apay, ihanger ko nga raw dagitili na ba Lorna? Agunget ni manong. Hanger na dagita. Di na kayat nga usaran tayo dagiti gamit na. Anya, pati hanger? Iparit na? Ay na, kasla di mo amamo ni manong mat. Amamot nga amin nakagawaan na di na kaya tapakibiyangan tayo. Alang ron, isublim dagita itinangalaak Lorna. Hay, una yun daya akabsat ta. Naidumduma mo ti ugali na. Pati hanger, iparit na. Naimbag pa'y sabon kan toothpaste ta maawatak. Ngam no pati matan hanger, sobra matan dayta. Ganda! Lorna, umay kayo man! Ne, agay ayabon. Agong ungot sapay. Mapan kan iti ayan na. Ta isalapay kung dagiti linabaan. Malpas kayo amangan, panawan nyo latan, nagiti mainawa na plato di tilababaw. Napan ko lapin na kan iti aso manong. Aginawak ko man. Nunalpas ti pangan, inaw adagosan. Makapadurman akit kitaan tilababo. Kandalusan nyo anay bag tilababo, numalpas kayo nga ginaw. Kirkiran nyo ting igid na, tanay. Nagngina ti tiles anay arami dita. Kitaan nyo matpasit Sana kaputa sana da kayo tinaggastos di ti balay kat awan mat pakibiyangan yawn.
Laglagi pa niya, makipagnanad kayo dito eh. Ha? Kinayunan nyo na ita chopping board. Tailasin nyo ti para iti fish kan karne. Di yu paglalaukan. Nagadualang dita nakadulin. Uwan manong. Ngala, aginaw kan, tagdalos ka man iti CR. Nagkrokit. Kirkiram anay bang ha? Masikurana ka mangkit-kita iti narugit na CR. No aglaba kayo, kupinan nyo adagos tilinabaan nyo. Di yu ibuntuon lita ta nagalasakitaan. Medyo nabasapay nga min dagita manong. Iso nga ibilag ko manan no bigat. Kat di mo ibuntuon akasta ah. Ibitin mo ah. Uwan manong. Bakatan kayo ngam di yu pala amutir aramidan nyo. Di mon ko silapan. Ay, nagrigat ka ti kastuhin aya. Ti awan makukwarta na. Takas lanis-nis ti pagkitkitaan da kada tao. Ala, aw-awatin nyo latan ti kapsat yu. Di yun tutupan. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ija abroad ni manong, nanang? Saan kanunan ako? Agnaudin dito eh. Ay, kunak lakit din no agnaudin ija abroad. Kunak no aglaklakay ijayan, tadam balay da iti asawa na ijay. Nagsinad ang arudon iti asawa na. Iso a pinapanaw da sigurun a ije balay da. Jay mo't babae iti akim balay iti nagnaudan da ijay abroad. Grabe mo ti kina-istrikto ni manong. Kasla saan mo tanakabsat ti pangibilbilangan na kada kami kan ni manang garda. Kaslamat katulungan. Ala, aw-awatin nyo latan anak ko. Mairuam kayon tumulaeng. Limitado pa'y katigargaraw mi dito'y balayan no kastoy. Paspasensyaan yun kunakmet. Uray takabsat yumot. Tano kontraan nyo ti kayat na. Ad-ad da nga agungot. Sapay nagpig sa tingiwa na no agungot. Huwag nga rod kababain ka dagiti karo ba? Sapay sang kaibaga na nga iso kanot akin kwarta iti nagastos diti balay. Iso adi makkel kan pinmintas. Anak ko. No dala ko masabali apapanan, pumanaw ako nana. Sino tinagluto ititlog? Siyak manong. Apay nga kasta tiluto na. Sunny side up ko maa. Kinautaw mo matan. Ay, sorry manong. Jakmot ngamin amo asani side up ti kayat yung. No agluto kay ngamin, damagan nyo pa nga umuna no anya ti pamayan nyo. Di kay basta agdesisyon latan. Ako na matlan da kayon ti boss iti na ti abalay. Ah? Pasensyakan manong. Mangluto kay ti sabali. Diyak kayat na iti aluto. Nanan, apay adi yu baunan nga trabaho da garda kan Lorna. Manutawan dan, ng papakpakan da pala kada kayaw. At damot tay ap-aplayan da. Ngamawan pa'y matawag kada kwada. Manutaw-tawan dan, nga mitada lang ag-apply. Bakbakatan dan. Nagtrabaho da, idiada ka ijay abroad. Ngam nagikat da, taadda ka no inaplayan da sa bali at trabaho. Ay, agawaan dati ag-apply ata na bumakit dan. Naimbag no ma-employ dan to pa'y. Ang mga no over-age dan taon. Bareng awagan dan to idan Narigat mo na mang namna madalatan iti kwarta nga itid ko kada kayo. Sapay awan trabaho kon. Isudamat ko matimang tulong kada kayon Ikandak mo't iti kwartak, idi agtrab-trabaho da pa, anak ko. Apay awan boyfriend da. Di dan makiasawa. Ay, jak amu, anak ko. Awan mo't ibagbagada anubyo da. Jak amu, no ilimlimod da nga ta. Di da pala makiasawa tapno ipanawan ng itagbalin nga asawa da. Ha? Sa anak akomportable no ado ti kabalay ko. Awan mo't nga rod balay dagiti kakabsat mo, anak ko. Isu nga rod ang makiasawa da ko man tapno ipanawan ng iti asawa da ida. Kasanon no saan da ang makiasawa? Ay, masapol ang makiasawa da. Alangan na siyak timang biyag kadakwa da. Ay, sana mabalin para kanyak tinatnat gedak ija abroad. Para kada talayang nanang. Para iti panaglakay ko ken panagbakit siyaw. Agsapol damot iti trabaho da atap no makaurnong da. Kumustan ti inaplayam, Lorna? Awam pa'y matawag da kanyak manang.
Si Kangay. Imawag dan. Kauawag dalang unay. Anya, kasano agtrabaho kan? Una, agbiyahe ako nubigat. Di panawan na kami dito'y manang. Una, ading ko. Tapno makatulong akmat kin ni nanang. Tani kababain iti kabsat na. Kanayon nga agtangag. Pag naudam ijay ngay. Adda na sa pulan tigayim ko asilad apag naudak. Abangak dayjay. Saan abali tanalaka kano ti abang. Ay, naimbag ka pa eh. Alanganan samot di inaplaya kun. Jakmat mauray ti awag dan. Agaplayak sa laangan nga agabroad manang. Anya, panunutom anaimbag day taading ko. Tanarigat tagtrabaho ija abroad. No awan na talaga ti master ka na trabaho dito eh. Kapilitan nga agabrodak manang. Alam, makaamu ka Basta panunutom anaimbag day ta. Di ka agdardarasudos. Masapul abuo ti pangedeng mo. Tapno awan to ti pagbabawyam, ading ko. Nakastre ka ni ti trabaho di kabsat ta. Si Kangay matlor na. Kanaw ngagtrabaho ka. Urayak pa'y ti awag da kanyak manong. Ay, awan day ta. Di mo namnaman day ta. Kung kunadala day ta, awagan da ka ng kinapuno na. Saan da kang alain? Ha? Awan nobyo maya. Awan manong. Una, tano di ka makastrek iti trabaho, makiasawa ka lang. Tapno adamang biyag ken ka. Ha? Apay awan agar-aram ken kaya. Adamot angam. Awan mo kursunada kadakwada. Oray saan mo akursunadan Basta dama ko na, panggadan na. Praktikal ti biyagitan. Saan nga uso nita ayat-ayat. Basta ada pangbiag na ken ka, alakit day. Kayat mo, ti mabakita na balasang? Manong. Makiasawa ka kit din. Kita, tay adda balay na, tapno adda pangyawidan na ken ka. Hello, Lorna. Kayat mo, taga-brood na. Ha? Anya taramatan tang agabroad ngay manang. At dagayim ko nga agap-apply. Basit la ti gastusan ta. Jay kumpanya ka nun ti makaam mo iti magastos. Umay ka dito yung syudad. Tailakad tan ti papers ta. At dala-alaam a requirements di ta lugar tayo. Sa kanto agluwas. Sige nga rod manang. Awan matlangan tayo uraya ka trabaho dito eh. Basit mati sweldo dito. Isong agabrod talaangan. May sa apagilyan ti applyan ta kan kumpanya. Kasta ya. O sige nga rod manang. Ina, sapay ko mata mapagasatan ta. Sapay kumaading ko. Sige, urayan ka. Agan-anad kayo iti papanan nyo, anak ko. Ay na, kailiw kayon to, ano agtrabaho kayon iti adayo. Sana bali nanang. Tano agdanton na pinta sa trabaho mi. Pauitan da kayon to iti kwartayo. Bakit akon? Diyak kasapulan ti ado a kwarta. Agurnong kayo kit day para iti masakbayan nyo. Agan-anad kayo kumaakanayon, anak ko. Awagan tayo dalor na ken garda nanang. Kasari tayo. Agdawat kayo iti kwarta, tapno adda paggatang iti agas yo. Anya nga agas. Awan mo't sakit ko, Milyo. Adda, umanuyag kayong tupay. Ken nakapsot kayo. Marigatan kayo amag na. Gagangay ti bakit Sumalog mo't den tipig sa kanak ko. Basta kasari tayo dalor na ken garda. Ibagayo, ta nayunan dati ipawit da kwarta. Hello, garda. Kaano ngay nga agpawit kayo ti kwarta? Di yung liplipatan tiyag pawit atan eh. Ano ti kasapulan ni nanang nga agas? Tulungan dakmat Tanay, may ibusan ti urnong ko akwarta. Wan manong, hindi ka madanagan. Tasaan kami nga agliway nga agipaw iti kwarta para kininanang. Nainayunan nyo ba set, tanay? Umad-aro ti agas ni nanang. Ha? Kung nagrigat ti agayuan iti bakit? Di ammo ti rigat ko di ti balay. Pasaray agkabaw pa yan ti inatayo. Kastaya. Ala an ano sa mga rod ti inatayo manong.
Saan abale? Tanuad ka sa pulan na. Mangtad kami kini Lorna. Wala. Rumbang laang, tanay, awan trabaho. Jay ornong ko lang tinamnamag agastusag para iti panaglakay ka. Hanggang na may ibusan. Makais-is buak. Bangunan naman, Milyo. Milyo. Ay, anya kayo matan. Kay may masam titurog, ringan da ka. Di nakmat nga mining katangan iti daya por ko. Di yo kabalan ti bumangon na ya. Kabalan yo mat. Saan anak ko? Marigatan ako na bumangon kan magna. Kibinan na ka. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Narigat mo't gayam ti awan katulungan na. Agawid ko man, nagiti kakabsat ko, tay suda mo't ti mga sikaso ka na kayo. Ano sana anak ko? Tamabiit siguro ti apit ko. Awan to ti pagproblema Nanang, apayan di na kami inuray iti kabsat ko. Pinanawan da kami matan. Awanan ti ina tayo, manang. Pinanawan da tayon. Kaano ti subliyo di abroad, Lorna, Garda? Dualawas mila dito'y manong. Wala nga ron. Da kayon ti makamoy ti magastos para ti panakalamay ni nanang. Uwan, manong. Di ka madanagan. Sagot min kan ni manang dayta. Agmay saklat ta dito'y balayan. Manipod na tayo ni nanang. Kunak no agragsaka kon. Taawanan ti paka-stressak nga si kaswan. Hangam kaslaki maro mo't stress ko. Nagrigat mo't kayam tagmay-may sa. Awag natin pinagiti kakabsat ko. Agaawid na ko man tawray agnaindamanan diti balay. Hello, manong. Hello, Lorna. Kaano ti awid yung ay? Saan kami nga gawin? Tawan mo ni nanang awidan mi, manong. Ha? Kan nakiasawa kami ka ni manang dito abroad. Isa dito kami nga agnaad. Anya? Di kay agbakasyonan? Saan na tawa mga rodan ni nanang asangputan mi? Aya. Kailiw kayo na makita. Kunak no saan kayo pa yan nakiasawa, ta agawin kayo kuman dito balay, tagkakadwa tayo manayin. Ha? Pakawalan da kumadin ko. Mababay na ka na kayo. Ngamin, kasla pinapanaw kayo dito balay. Nagrigat gayam tiawan kadkadwa na. Nala, bayan nyo. Tanumaadaan kami to iti gundaway. Agbakasyon kami to. Ngam, mabayag pa'y siguro day tama nung. Nay, apayakas tamat titsura amon, milyaw. Nagkutong kamutan. Apay, agsakit kaya. Uwan nga rod manang ibiyang. Jak makaluto iti kanagta, jak kabalan. Apay, anyat sakit mo aya. Jak amo. Jak pa'y nakapacheck up. Jak kabaalan ti bagay ka mapanagpakita iti doktor. Anya, ay sus, mabitla nga rod atay lutuan kay ti kanam. Agyaman ak manang. Naimbag lagit din tada kayo akaaruba ka mang tultulong kanyak. Apay nga minadikan ng asawa idi aya, tapno nadan ka kumay ti anak. Anda ko mamang asikasukan ka. Uwan nga ron. Adamot anay itay nagbalin nga asawak. Ngam awan mo't nagpaot iti denak. Di na nga kayat ti ukalik. Ha? Nagrigat may sama ng ibiyang. Nakakaasya kumag. Manang Biyana!
Nakaluto akon, nakagauak pa yan, mangantayaw andraw. Kahit ayan tayo anak mo ngay, din sapay mo't nakarieng, aldaway. Mangantulatan no kay kaya na. Riniing ko ngam di mo bumangon. Aginat-inat laang itay ririingag. Ay, una yan day tanga anak ta. Kaslabak nang. Naimbagpay kat nagitay bak nang tanagagat dalat tangag trabaho. Nga oray adaw ti kwartada. Ay, wang nga roda. Awam mo dengdenggan na asaw. No bagbagaam, win-awin, ngam di mo't aggunay ng agtrabaho. Ala, mangantang aruday. Mabisina kaon. Kaano nga'y nagtrabaho ka, anak kaw? Urayam, ako mapsot ka, sa kagsapaw, iti panggedam. Awan mo't nga rod mayat at trabaho amaster kan. Anya aya at trabaho ti sapsapulab. Napili ka mo't ngamin iti trabaho. Kat amamat nga awan na ilepas mo akursaw. Mabalin mo mati makikonstruksyon. Ay na, agsakit ti ulok nung kasta ti trabaho ta napudot. Kumaro ti migraine kaw. Anya, no di mo kaya't di sumurot ka kanimanong mau ama panagkalap. Mayat mo ti kita na ti panagkalkalap na. Ay na, aglaminak no mayuparak iti danom. Agmalaryaak. Anya, apay adda aya malaryam kat awan mad. Adda, jaklay bagbaga ka na kayo. Ay, anyan. Imbes na makatulong ka kumamad diti balay iti magastaos. Di kay ka di madanagan tarumwarak. Kat nagawid ado isang put ko amakan kan groceries. Ha, papanamanan nga ay. Inakagsapul iti pagsayaatan mabiitak lang. Nay, si Mang Putan jay anak ta bakay. Nay, dua adadakkel abag jay bit na. Naggrocery rin sa mga agpaisaw. Wan niya raw. Nangalaan na kumay ti kwarta na nga eh. Diya ka mo Tanang, tatang. Sabtenda kon akad na eh. Nadagsan tiyawit ka. Nala, ingkasabtanon dya anak talakay. Oh, kompleton ti pangkusina tayo nanang, tatang. Mantika, asukar, kape, kan nadumapay. Adamot sabon kan masidaditan. Adapay dildilata. Awan mo't sigurot makunayo kanya kaon. Tadan ambag ko iti dahi abalay. Nangalaam nga iting gatang mo kadagita anak ko. Ay kat diskartek daytan No diskarte laeng adaw tiwagas. Kan nalakala dayta. Nay, amangan no agar aramid kamutan iti saan amay parbang Andres. Kita ambasay. No atapan yung agtaktaka wano agsipsip dutak. Saan? Diyak maaramid na ita. Anya nga ron nga ya diskarte ti bagbagam. Ay basta. Sana na masapula maamuan nyo. Basta diskartik na itan. Kat di kay madanagan. Ta sa anak ngagtaktaka wano ag-hold up. Ola, isimpayukit niya na kita ginatgatang ka. Pangalalaan nga ta ni Andres iti kwarta na lakay. Yak up mo Amumat atunggal ang damag takin kwa na. Diskartilat isungsungbat na. Di mat adda tay ibagbagada sugal iti online. Ang mga numakisugsugal mat tenta anak ta iti online. Pangalaan na ko maiti isugal na ngay katawan mo't trabaho na. Katanya tamom ngay. Kanayon ngamin ang nakapupok iti silid na. Sa larumwar no agdigos kan mangan. Intun kwan sumrek manan ng cellphone. Kat pasaray ilak na pa iti kwarto na. Yak amo Kasano ayan ta online asugal. Jak mga rod amaw. Basta mangmangag ko laang dayta kadagiti daduma akalugaran ta. Sapay ko tawan maday nga aramiden day anak ta. Tauray agkulkulong laang iti silid na. Adamot latta kwartana.
Insan Andres, inta makibunag iti darat inton bigat. Nangina ti tangdan tayo sika. Kontrata. Oho, nasakit ti sikat ko insan Abel. Lakailatan. Apay aya atunggal awisen ka kat pagkadkadanak insan. Kasano katawan pa'y nasaya at matapang awisam kanyak insan. Pasig mo't at trabaho. Kat kasano nga raw na makatulong ka kada antik na uncle no di kag trabaho. Tulungan mo't danti Ay, di kag sasawi ti kastabel. Tadi mammo ti sitwasyon mi iji balay may. Apay, masiguradom ka na yung awan may tultulong ko kadakwada. Kat no siyak ti provider da itan ni balay. No kasta adan trabaho minsan. Saan matla trabaho ti pangalani ti kwarta? Depende iti diskarte da ita. Na diskarte ito'y kasinsin mo minsan. Iso nga ore awan trabaho, makadiskarte aki ti kwarta. Isa di ka man kundi bagbaga kanyak. Tamang ano ti kwarta ngam sika. Nay, nakamotor ka mo't asimang patanakaw. Akin motor di tangay, barbaron sa amat. Talaga barbaro na ito na nang kairurar ko. Ginatang mau. Well, iso na lang, tahulugan. Nananay, pangalam ko maiti paghulog mau kaawam mo trabaho. Sapay nanginan sa tikasta klase ti motor. Apay aya asang kaulit yung ibaga ti kasta. Ure awan trabaho, may ikan kayong matlat ti kwartayaw. Sana ya? Kaya't may nga rod mata maamuan. No sa dino ti paggap-gapuan ti kwarta nga iten mo kada kamay. Diskarte nga rod. Diskarte na nang. Hello, Marcelina. Hello, Andres, my love. Kumusta? Nairuar mo yung motor mo? Uy, my love. Addan dito balay. Isend ko to no madamdam at iladawan na. Okay, my love. Kap-kap na kamailaang tinapili ang motor mo? My love. Launay Thank you Addan aramatat no kas diyang agpaili ak amangirwar iti ipawit mo akwartak. Awan anyaman na. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kan ka. Ay ayaten ka ngamin unay. Ay ayaten kamoit, Marcelina, my love. Kan usaran ka mo ilaang into nagawid akto dita Pilipinas. Addan to pag-service ta. My love. Kaano aya ti awid mo? Basta maklaat kanto. Jak ibagbaga, tapno masorpresa ka. Anya? May mayat mo lang sakbay mo nga ibaga. Tapno masaganaak mo. Makadalusak niti balay. May lutuan kay tinaimas sa taraon, kasjay. Basta, may mayat ti sorpresa, my love. Sige nga rudan, tagtrabaho ang kon. Agpaw itak tumanen, inton agsweldo Bye, love you. I love you too. Bye-bye. Nay, apay asinaw ti nagipastor iti kalding na di taparaangan bakat. Sapay nagdadakkel akal daing. Ginatang jay anak ta dagita. Anya, nagadaon. Nangalaan na nga iting gatang nakadagita. Ay na, uray damag-damagan taday takang kwa talaga di na ibaga. Diskartilat isungsong ba na? Nangirwar iti motorsiklaw. Sa ita, gimatang manen iti kaldaing. Naimbagla ka no atarak na, padwam ka na. Ay kit magagitak nga agpastor Iso na lang ta mapasilak at talaga iti anak ta. Anya nga ta aya diskarte iti ibagbagana. Ay, ka mo Tano pilitak nga mo, makaunget pa'y. Isabaybay ang manlaangan. Insan apel. Kaya't mo, agtarakan iti baka. Apay, aday patarakan mo insan. Iso nga ro damagag ka. Damagag ay ano awan. Bakam, insan. Nakalaam. Gatangag pa'y laeng. Tano kayan mo, ala akong. Ay, katuwan
Kaya't ko, insan. Ada nga minantarakan ita tanga kalding kanuang. Ang mga no di na maasikaso, no ado ti taraknan na. Kano nga, insan? Nakalaan inton bigatan ano kayat mo? Oo, sige, insan. Kayat ko, tapno adaman mo't mabingay ko. Babae ti alaam, tapno aganak, insan. Ha? Nini, umawag man ni Carla. Hello, Carla. Hello, Andres, honey. I miss you. I miss you too, Carla, honey. Apa yung imawag ka? When atadamagak no na alam jay impaw it ko akwarta. Ay, wag. Kalak lao na eh. Kasang-sangpot ko dito balay, so jak nakachat itay. Ah, kasta ka di? Agad umdas day ja paggatang mo iti baka? Uwan, honey. Inakalaan na no madamdam at ibaka agatangag. Paduam nga ro dawan. Tapno inton sumangputak. Adan to partsenta into nagkasarta. Wen, agbalin to alimara dya, tapaganakag. Babae nga min tigatangag. Ay, wow! Mayat nga ron no kasta, honey. Di kayat ko no agawidak. At ako masangpot akabalay ta. Ay kat sumangpot ka dito balay mi ah. Ang damot balay mi. Di kayat ko akat te kabukbukudan ta ko maabalay. Ha? Awan mo't kwarta kapag paaramid ko iti balay. No kayat mo, pauitan ka iti kwarta. Tagi patakder ta. No andalote yo, isunti pagipatakderam. Ha? Ay katwa na. Adaya umda sa busbusan ta pagpatakder iti balay, Carla. Adda iso na lang ta ininot. Diyak may igulpi nga itad ti kwarta. Okay lang matkagdi oray ininot. Tinapatag, malpas. O sige, huston to no agawidak. Nalpas to no agawidak kanya. O sige, sikati makam mo. Paspasuro taklatakan kan, honey. Oh, shot mo insan. Sige. One insan. Ay, itaman pa yung awisan na kitinom insan Andres. Bunisan, dayuman ko problema ken ka. Ken kayat ko tiyag patulong. Apay anyat problema minsan. Ag problema ayamad tikas ken ka ket nagano ti kwartam. San man insan? Dakkel ti problema. Anda ngamin dua nobyak. Agpada nga OFW ken agpada abalaw. Anya. Dua tinobiam. Waninsan. Ket jakilibak. Isuda ti paggapgapuan ti kwartak. Anya. Apay ngayat wa. May sakumala nga. Naitang ti kamalay kinsan. Tiyamok makalusutak iti da ito. Yung saan samad. Tanay. Umadanin ti awid da. Allah. Ket kasano nga rudaytan ngay insan. Adda na panunot ko pamuspusan insan. Ket sika lang tiyamok ang makatulong kanyak. Di mo't awan nobyam. Awan insan. Ayos lang oray agbaakak. Maditi agbaak insan. Isa ata ngay adamat itsuram. Agpada tamit na gwapo basit. Patsik magustuhan na ka di may sa anubyak no armam. Anya? Tila ibagbagamot insan. Alan insan. Oh, at tila dawan ti ibagbagakin ka. Rugyam nga armunan, tas sinakaon. Diya may sa tipilyag. Diya agnagan iti Carla, ta napimpintas, kan ubing tilangana. Kan mayat ti pamagina. Sikan ni Marcelina, ta diya kayat da diya. Nalok maglangarodan, nangisit pa. Kan mature ti rupa na. Ay, nalabos kamot insan. Nobiam uyawam. Jak inayat dagi jay insan. Gaputa magipita kaon, mangpili akong niti maysa kadakwada. Isa ni Carla ti pilyag. Kukwam ni Marcelina. Armo mo insan tapno makaasawa kan. Ado ti kwarta ni Marcelina. Manjak. Tilay paparamid mo insan.
Ala na insan, pangasim, tulungan nak. Diya kaya't nga dariribo ka mapasamak. Isong armam. Ipakita ti profile na iti FB kan ka. Armam, sakon to sinaan. Anya? Ala na insan. Oh, dahito ti profile na. Kita man eh. Oh. Ala, kopya mo tinagan na. Tamakiam amu kakin ko na. Apay ngay asina anak mo tan Andres. No kaano nga agawid ako ni Timabit. Sinaan na kon? Pasensya kan Marcelina. Sorry. Diyak kaya't agilimad kan ka. Hanggang adan sa bali nga ikalaysak. Anya? Sapay ko mata maawatan nak. Sapay ko mata di nak ilunlunod. Di nak ko makagura. Nakasagana ak amang isubli ka dagiti na ititid mo akwarta kanya. Basta di nak idarom. Apay alino ko na Andres. Apay. Sorry Marcelina. Anya, sumangpet tinubyam ko nam. Wana nang. Ada na yan, nubyam. Ada. Diyak laimbagbaga ka na kayo. May nga OFW. Anya, kahit umay dito'y balay. Wana nang. Isu tinagastos iti may patpatak dira balay mi. No kasta. Jay nubyam, tinagap-gapuan ti kwartam. Jay ibagbagam diskartem. Wana nang. Awan mo't dagas na tanobyak mat. Ikasar ko ni Carla. Anya, agagkano nga rugtisang penangay. Inton umay alawasan na nang. Agyamalak no adagayam panak ay karikken ka Marcelina. Kasapulak ti mangandingay kanya. Gapoy ti panang loko kanyak ti kasinsin mo, Abel. Adtuya ka mangandingay ken ka Marcelina. Awagan naklang no kasapulam ti kasarsarita. Agawid akong iti mabiit. Mabalintag diretso di tabalayo. Ay kauna. Niapong kumutla ti kadwak diti balay. Welcome ka diti balay may Marcelina. Abel? Si kakali ni Marcelina. Wan, siyak nga rod. Agyamanak iti panang sukon mo kanyak dito airport. Ala, tsaklaim pagarop. Nagpudaw kamot gayam iti personal. Kung saan kamot analukmag. Isaan ka anabigbig. Ladawan ko dagijay idi ka ububing akpay. Ay, kastaya. Napintas ka gayam iti personal. Diyak kayat ti agipos iti napintas aladawan. Dagitay naaalas aladawan ti ipupos ko. Tapang kita akno talaga mo ilaan na pudno ti lalaki nga agayat kanya. No kasta, saan kayo ang nag-video call ka ni Insan Kao? No agsarita kami, naka-off ti camera. Diyak kayat nga ipakita ti rupa. Baliktad kamot Marcelina. Dagiti daduma, papintasan da ti kastaunay ti rupa da iti FB, babaan ti filter. Ngam iti personal, saan damot anapintas? Sa balimot kan ka, tapapangitam mo't ti rupa mi tiladawan. Kasta ti kayat ko. Mala, intapay mangan, Abel. Ayan nga tanangay ni Carla, jakmat makita. Kunana nga da dito abanda, ngam awan mo't. Andres! Sino ka? Ala, apay dinak mabigbigan. Siyak ni Carla. Carla? Apay nga yakas to? Bakit mo't gaya iti personal na ti Carla? Kung nagngisit mo't nakapudpo daw iti profile picture na. Uy, Andres! Anyat mapaspasamakan ka. Mabit man lang, Carla. Di ba kunam, 45 lat taon mo? Awan mat. Senior citizen kan samat tayo. Ala, saan mat Saan akpay mata senior Si kamot?
Jag paiso nga minti ibagam manutawan mon. Jackpot yan na 45 lang. Ay, ala, ibagak man latag paison. Ngam, ikarim adi ka maupupay kanyakwan. Manutawan mon kunak. Agwa, 62 kun. Saan la madlaw ta? Naasikaso akiti bagik. Sana madlaw nga. Nakadkadlaw nga rod unay. Kung nakpaikit di 68 mon. Ti boses mo la ti ubeng. Tilangang bakitan. Grabe kamot nga agsao, Andres. Makapasair kamot itirik na. Ay, pasensya kan. Jak ngamin naman nakasto ti makita. Kanuan gayam, sorry naglibakakan ka. Santa makapagkasar. Ta kasado akiti mo na nga asawa. No kasta, saan ka abalo? Sina akiti asawa? Sana balo. Anya? Ay, inak man pa igayam ag-CR. Nasakit mo ti tiyan ko. Ayan tinubyam ngay. Kunak man no sinabat mo ija airport. Intarayak na nang linibasak. Ano na niya? Ay nagloko kan. Apay nga intarayam ngay. Ay, bakit mo't gayam? Kung saan abalaw? Sina iti asawa na. Inulbudan nagdayay. Anya? Kano surutan na ka dito'y ngay? No, masapulan na Basta dyak kaya dayay. Katawunan yun samot dayay. Isumot la di na kaya't nga ipakita ti ropa na nag-video call kami. At nagayam ilimlimeng na. Di ko na may tarayan nak, Andres. Ha? Aping ada ka? Awan babayin mo Intarayan nak ija airport. Apay, ibay nak. Di mo maklon na bakit tinakarelasyon mo? Ha? Pastra ka nak. Ado ti pagsaritaan ta. Agsinatan Carla. Ay sana mabalin. Kalpasan na hinuthutan nak sina anak. Naglalay nga mon ngay. Awan ti sina mapasamak. Laglagi pam. Adon tinaitad ko akwartakan ka. Carla. Di nakpang namnamaan iti awan Andres. Agguluwak ditoy. Ipus kay ti social media. Ibabain ka. Kayat mo? Ay, isa na. Agnada kon diti balayaw. Mayat ka man wano saan. Sana siyak ti padpadasam. Tadinak pelamam mo. Ha? Putdag tapuputdam no sinaanak. Agkasar kami kan ni Marcelina, insan. Si kanto ti may isang abayan niya. Ha? Walam ni Andres nga bay, ala anak mat. Ha? Masapol ang mabantayak ta kasinsin mo, iti sa dino man napapanan na. Tama nga nagbabae. Ala anak mga abay. In ka man ni Jay, Carla. Ay di nakpapanawan. Ha, pagagsitan kan tupay. Uray ba katakon, ngam napigsaak pay. Ha? Insan, baliwan tantaw tagsarita. Apalan ka, insan. Nasingpot, kan agpay so abalo di inasawam. Sana kas kanyak. Pikilangar di rupanan, inulbutan nakpay. Kuna na abalo, ngam saan mo't gayam. Thank you, insan. Ta inyam amom ni Marcelina kanyak. Nagpintas gayam iti personal ni Marcelina. Tsak na yung pagkarop. Nakiktutak mo't nga ron, hindi nakita kiti personal. Kun talaga na singpot si ka. Imbag ka pa insan. Nakatumpong kay tinasingpot nga asawa. Sana kas kanyak. Nakatumpong nga kiti apera babae.